volite upravo ovakve skupove, ovakva druženja i kakve su vaše impresije po dolasku u glavni grad Bosne i Hercegovine? Impresije su mi velike, pozdravio bih sve, jako sam na, što se kaže, emocije ključaju u meni. Kada mi je Paho najavio da će se ovo desiti, želio bih puno da vas pozdravim. Ovo priznanje koje sam primio, zahvalio bih se gospodinu Topal Bećireviću i njegovoj porodici. Ovo pripada svim građankama i građanima Ulcinja koji su organizatori i tvorci Ulcinskog mundijala prijateljstva. I još privodim kraju, gospodin Topal Bećirević, jer ja sam totalno nepoznat čovjek u ovom svijetu, ja samo imam energiju, volju, jednu veliku i veliku neopisivu podršku svih građanki i građana Ulcinja. To ne može niko da shvati ko to dolje ne doživi. Dobio sam poruku od baka Topal Bećirevića, ja živim na relaciji Opatija Ulcinj, da li se možemo vidjeti u Istri je on bio. Ja sam to pročitao 3 puta, ja bih pješke krenuo da se upoznam. Tako još jedan put bi se zahvalio na časti i poštovanju koju je ukazao građankama i građanima Ulcinja. Hvala vam puno, Krvi nas i ljudi. Hvala gospodine Željević, vi možete sada da odete na svoje mjesto, imamo još od